sisen rurunge ora hang rasa sungsot dia tine nyetel ye penyingakan adik dugas beli nuturan rasa beli tu sing pantas yen masanding aja adik dewek nista tu sing ngelahar tebrana sing sanggup kalma palas adi sadesik sigan sasa sirap ditangka beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian beramang tuara lega ken beli ada nang beli mati lesang raga ya daston beli sing sanggup ngesapang nanging bali lakar matilan mogi jaragan adi si dan nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine boya aja beli angsa
rasa salah kerasa yang tiang ne jani adi nyalanin hidup susah ngajak beli dadi kurenan anak tiwas tua pegawai swasta singnya cara teken angan-angan reraman nadi anto sate angon beli beban di hati beli singnya cara mantun bapan adi besikan pegawai negeri masa depan ni mapan bandingan ngajak beli kadi tanah ngajak langit enggalan elak beli ngajak matuani sebilang mulai jok pragat metalan yen mantune besikan setengah begagapan ampurayan pianak bapa juang nak tiwas dan manut rapi sane ke harapan ampurang tiang ampurayan mau giring panu madiane neliana adi singguin kecunduk ngajak beli sate angon beli beban di hati beli singnya cara mantun bapan adi besikan pegawai negeri masa depan ni mapan bandingan ngajak beli kadi tanah ngajak langit enggalan elak beli ngajak matuani sebilang mulai jok pragat metalan yen mantune besikan setengah begagapan ampurayan pianak bapa juang nak tiwas dan manut rapi sane ke harapan ampurang tiang ampurayan mau giring panu madiane neliana adi singguin kecunduk ngajak beli rasa tambang bati semetinakan tatkala nepoken nyama brayane di bale dangin rasa makna-kana apa untuk keni bening seragan
simpati naloken kamar ilohe sebilang pesu anake mekejane Magesonan beling ojo kamar adi Kacaket rasa nepuken nadi meruro kaman buka anak ke budo blingalingin layon adi ingatkan dan tugase adi meurip simpati rumu beliken raga nadi Sirafane beli nyangkuten ayon adi neseng tayen nunggu adi dugase mau urep nyama brayane makajangaleng kakalan nyirama layon nadi belilan pianake nyaku pangima nyembanga cepang pemargen adine mogi adi pole genane bece katrima ring sisen idayan pramakawi Magesonan beling ojo kamar adi Kacaket rasa nepuken nadi meruro kaman buka anak ke budo blingalingin layon adi ingatkan dan tugase adi meurip simpati rumu beliken raga nadi di pesirafane beli nyangkuten ayon adi neseng tayen nunggu adi dugase mau layon nadi belilan kanake nyaku pangima nyembanga cepang pemargen adine mogi adi pole genane bece katrima ring sisen idayan pramakawi mogi adi pole genane bece katrima ring sisen idayan pramakawi katrima ring sisen idayan pramakawi
Sugilan tuara ento karman iraga, demen sing demen tetep terima. Yen dadi ide mekejang aja suge, apang tu sing ada nak sedih. Dua bineda serta temedampingan, ada beten ada neduran, mangdene imbang. Negelahang jani titipan ide yang widi, tua karma arta iraga. Yang iraga demen ngaenang nak bahagia, iraga pasti milo bahagia. Yen nak tuara sibuk ngitungan jakan ben mani, aneh ngelalebian iring hitungan dija berbagi. Iring mangken nanam karma, tulungin nak tuara. Yen daman ngemangi ide sang yang widi, pasti ngicen lebih. Yen daman nulungin nak sing ngalah, tabungan iraga nambah, tabungan karma aneh melah. Astung kara hidup peluang, yang demen mata tulung, ne tulungin doane pasti luang. Hang jani titipan ide yang widi, tua karma arta iraga. Yen iraga demen ngaenang nak bahagia, iraga pasti milo bahagia. Yen nak tuara sibuk ngitungan jakan ben mani, aneh ngelalebian iring hitungan dija berbagi. Iring mangken nanam karma, tulungin nak tuara. Yen daman ngemangi ide sang yang widi, pasti ngicen lebih. Yen daman nulungin nak sing ngalah, tabungan iraga nambah, tabungan karma aneh melah. Astung kara hidup peluang, yang demen mata tulung, ne tulungin doane pasti luang.
Nak loh nekang sekaya, nak muani tetap kepala keluarga. Tanggung jawab ne utama, apa ngelah hajen raga. Diapin bede, ne penting ada usaha. Beli muani, tanggung jawab ken adi. Modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya pana pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kalelo, diapin kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan su bekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Tanggung jawab ken adi. Modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya pana pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kalelo, diapin kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kalelo, diapin kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan su bekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan.
kelone iraga stata bareng-bareng saat maka timpal biasa selesai iraga ketemu selesai iraga mecapatan mekada mentik sayang beline rindu kapin adi Tusing sida tiang masih menambakin rasa tresna puniki ngancang tumbuh di hati tiang ketujuh ring ragan Bali ya dias tiang benawang beli sube ada nengelahang tusing jengidang tiang magbogin kana tiangi inayang ja adi buen ngenah-ngenahin bali takut ken ragan adi kal sakit hati nanging tiang takut yening kehilangan ragan beli yening sobat kegalah nih beli ngalahin tiang rasa tresna tusing si degelah Tusing sida tiang masih menambakin rasa tresna puniki ngancang tumbuh di hati tiang ketujuh ring ragan Bali ya dias tiang benawang beli sube ada nengelahang tusing jengidang tiang magbogin kana tiangi inayang ja adi buen ngenah-ngenahin bali takut ken ragan adi kal sakit hati nanging tiang takut yening kehilangan ragan beli yening sobat kegalah nih beli ngalahin tiang rasa tresna tusing si degelah inayang ja adi buen ngenah-ngenahin bali takut ken ragan adi kal sakit hati nanging tiang takut yening kehilangan ragan beli yening sobat kegalah nih beli ngalahin tiang rasa tresna tusing si degelah rasa tresna tusing si degelah
balian tiang tangkil ne mangkin wenten ne jagi lungsur titian nakenang indik keberbahan ring pakubon swece ide tedun ngemi cayang misan tiangi cuma sakit-sakitan muntah dewek tan kingetan usan ngajeng lawar dugas megibung di Banjar titiang jagi nuna sang penawar takonang di medis ye kena hepatitis takonang di Bali ye kone amat bebayi sekala ni skala ruwe binede jero balian patut ngardi rahayu jero balian tanda dos ngadu-ngadu umah bakatu meroban masih dulu tiangi cuma sakit-sakitan muntah dewek tan kingetan usan ngajeng lawar dugas megibung di Banjar titiang jagi nuna sang penawar takonang di medis ye kena hepatitis
Elo negak jadi samping beli suwut elo ngambulin beli antungang jes kancan curiga nesing karwan bener dejenguk gumunyi di samping nengai pisuna neng ranayang raga meuyutan tusin mekejang anake demang nole hidup raga bahagia singkarwan anake mekenyam demen tekeni raga di malung orang menyama tiduri nusukin kamu mai apa oten sing bener kepadi lu mengkep-mengkepan dekarang jeduturang ken beli sesana anak makurenan suka duka jalanin jak dadwa yen ilo dot mapayas ke salon lo kal ulurin diastun beli mulahan yen ilo kalma belanja ke pekan lo kal atahin beli diastun beli kenyalan beli nak muani pasti bertanggung jawab rekening pianak kurenang udong do masalah nih lo nah terus terang lo jadi bererainan beli bekal singlah nah ada bungkung besi beli dunian ketemu aja ibu tuh beli nak ngadak bungkung lo pengpayu aja lo merainan panah melali sebenarnya beli sing nyedot ngorang aja ilo nah lu pengawan kan langsung lu curiga aja tusin mekejang anake demang nole hidup raga bahagia singkarwan anake mekenyam demen tekeni raga di malung orang menyama tiduri nusukin kamu mai apa oten sing bener mengkepan dekarang jeduturang ken beli sesana anak makurenan suka duka jalanin jak dadwa yen ilo dot mapayas ke salon lo kal ulurin diastun beli mula
pastun beli kenyalan beli naklumani berpasti bertanggung jawab rekening pianak kurenang. Tugas bidan tiang gegelan Sujati sangat tresnain tiang Nanging rikala tresnan tiange Berbunga-bunga di hatine Ulihan pelih tiang abade Ilo megaten tresna Raganadi Nejani dadi ampahan Sakit hatin beline ipidan Tresnan beline kapening adi Sejati tua pelarian Ulian beli tu sing dayang Besikan tresnane ne malu Tresnane harapan Mejani adi masih milu ninggalin Di subane adi nawang Uno tresnan beli Mejani sapi Buenlah sayang beli Kerasetan si teadi Ngampuran dewek beli Nyakitin adi Dadi ampahan Sakit hatin beline ipidan Tresnan beline kapening adi Sejati tua pelarian Ulian beli tu sing dayang Besikan tresnane ne malu Tresnane harapan Nejani adi masih milu ninggalin Di subane adi nawang Undo tresnan beli Nejani sapi Buenlah sayang beli Kerasetan si keadi Ngampuran dewek beli Nyakitin adi Mejani adi masih milu ninggalin Di subane adi
asmara ketemu raga nadi, beli subeng rasa yang getar di hati. Nanging beli takut ngorahang ke nadi, takut yen misalnya beli boyo selera di, kangguang beli mendem malu di hati. Sumpah pangsalang betara beli bani, sujati beli nak mula sayang kenadi. Dia stunti dan beli ke ucap playboy, nanging spesial buat Adi tresna sujati. Yolas Adi desang saya kan beli. Tresnan beli Adi ngorahan masih demen teken beli. Suksma Adi sayang Adi tulus, beli majanji, beli majanji, beli majanji. Satya gara-gara pangsalang betara beli bani, sujati beli nak mula sayang kenadi. Dia stunti dan beli ke ucap playboy, nanging spesial buat Adi tresna sujati. Yolas Adi desang saya kan beli. Galian di hati beli nejani, Adi nerima tresnan beli. Adi ngorahan masih demen teken beli. Suksma Adi sayang Adi tulus, galian di hati beli nejani, Adi nerima tresnan beli. Adi ngorahan masih demen teken beli. Suksma Adi sayang Adi tulus, beli majanji, beli majanji, beli majanji. Lalu Satya gara-gara di. Adi neng rena yang beli kenal nema dan arti cinta.
Nanging adi masih neng rana yang beli. Ngerasa yang madan sakit hati. Gumine kerasa yang mati. Gumine kerasa sepi. Tat kalau petang beling ngeliwat itu di tengah sepi dah. Itu di tengah iraga ngoyong bareng. Kumpul di kosane ngundunin ingatan beli. Kenangane ngajak adik. Ya dia setengah dijani ngae beli sedih. Nanging beli nu ingat adi masih taen ngae beli bahagia. Sayang entum kejang dadi kenangan tresnane ilang. Ya dia setengah diditu mirip dan edot ingatan beli taen singa ngiasin hatin adine suksema beli aturan adik kenangan terindah beli. Kalau petang beling ngeliwat itu di tengah sepi dah. Itu di tengah iraga ngoyong bareng. Kumpul di kosane ngundunin ingatan beli. Kenangane ngajak adik. Ya dia setengah dijani ngae beli sedih. Nanging beli nu ingat adi masih taen ngae beli bahagia. Sayang entum kejang dadi kenangan tresnane ilang. Ya dia setengah diditu mirip dan edot ingatan beli taen singa ngiasin hatin adine suksema beli aturan adik kenangan terindah beli. Adik itu gagan bini. Suing kan, ale gae. Yo tole, timpale, sakani. Ibu padenglah. Kira keduen begini. Hancur.
kau dan hidup sing ada nawa. Tusing masih kali dang lain uling masalah di rumah tangga. Ada kinuyuta yang sing ulian pipes, bisa masih ulian bisa ngawaya di mandingan beli, ngajak soma pisah ke aneh bepadenganlah kaden beuling pidan hati benawang lacur beline angon nadi kurena udah mara masa selan nyasal taken berjalan hidup ngawai adi ngambul misi lagi cerai ngorahan emat hidup ngajak beli. Mejalan nadi kalahin subah beli depan lacur beli ne kal berjalan mati beli masih basing kuat hidup di bawah tuntutan sing mampu beli nyaman hadi kemewahan aden ang bercerai yang terus buka kekene ketimbang beli mati berat mepesan. Ngawaya di mandingan beli, ngajak soma pisah ke ane bepadenganlah kaden beuling pidan hadi benawang lacur beline angon nadi kurena masa selan nyasal taken berjalan hidup ngawai adi ngampul misi lagi cerai ngorahan emat hidup ngajak beli. Mejalan nadi kalahin subah beli depan lacur beli ne kal berkelan mati beli masih basing kuat hidup di bawah tuntutan sing mampu beli nyaman hadi kemewahan aden ang bercerai yang terus buka kekene ketimbang beli mati berat mepesan.
ketimbang beli mati berat mepesah. Wah, kalau nggak ada di lemah nih apa? Woi, wah ada gitar nih. Kalau nggak ada yang gitar dulu mak lu nih. Pak Presiden sampun meswang himbauan social distancing harus kone lakukan. Kering merana corona mesliweran, moyong gen juma putus rantai penyebaran. Jani dilema kesehatan lan bulanan, moyong gen cuma makan tesengi dan makan. Nanging yen pesu corona dadi ancaman, ne paling takutin bulanan tetep mejalan. Biaskon kuya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kalengke ngidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, nanging mula ulian keadaan aneh patuh mekejang makin rasayang aget yang nungidang makan. Ampurayang makin luput gen kewajiban, ampurayang besengidang meulehan. Yen pangtiang ngaur kewajiban, tiang nyerah ya tempat kita jaminan. Biaskon kuya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kalengke ngidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, nanging mula ulian keadaan aneh patuh mekejang makin rasayang aget yang nungidang makan. Ampurayang makin luput gen kewajiban, ampurayang besengidang meulehan. Yen patuh pangtiang naur kewajiban, tiang nyerah ya tempat kita jaminan. Gimana lagi utang? Kondeng di tengah yang ini caranya. Namanya tadi. Belum hati dia. Pak, bakal utang ini belum hati bisa bayar utang nih kengken nih. Belum hati sih bukan Pak Bintu nih kengken sih bayar utang Pak. Bayar utangnya malu. Kalu. Maya utang abang kene kengken caranya bayar utang malu bayar. Ampura saja Pak, yang berusaha yang becek dija-dija mulahan sing sami dang Pak.
Ampura saja malu. Bahaya nang utang Pak. Buang Pak, buang Pak, buang. Mengengkan utang saya, Pak. Buang Pak. Kayak ini bayar, kayak ini bayar. Saya engkan, Pak. Engkan niki, diputihkan niki. Mani Kayak ini urusan. Depan kayak utangnya supaya bayar. jalan mani Kayak ini urusan Bang. Udyang tusing si malu ngoraheng seton den blingelemeseng adik keluarga bangsawan lakar kejodohan iraga kelseng mecang kepan Linawang lakar ke kene berjalan tresnane yang dadi beli milih adenan beli mati yang mepisah ngajak adik yang kas teriraga yani tu sing jodoh keraman adi sing rela adi nyerong jaston lega sing naga tresnane jani tanam apang tu sing adi antaka Teng subah kena ramah dibeli milih adenan beli mati yang mepisah ngajak adik kuliah kas teriraga yani tu sing jodoh keraman adi sing rela adi nyerong sing laga tresnane jani tanam apang tu sing adi alpaka tutin subah kena ramah uliang kas teriraga jani tu sing jodoh Leraman adi sing rela adi nyerong Gaston lega sing lega tresnane jani tanam apang tu sing adi alpaka tutin subah kena ramah
Kang wang je hidup ngajak beli lo. Dia stun dewek beli sing keren lo. Ne penting beli seken ngajak ilo. Lo denyen lek pesu ngajak beli lo. Mare penampilan beli biasa lo. Ne penting beli saja terus neken ilo. Beli sing cara muani lenan yen pesu mewah ngenah nganggon payasan. Nanging tresnan beli sujati kekening ilo. Pedek singkal dewek beli menduakan cinta no. Percaya jeken beli bias ton beli tunelu. Kuang lebih dewek beli masih nagelah ilo. Sujatine beli dot nutang ngajumang adi di Facebook ngisi lebay cara timpal-timpale. Nanging sayang beli pusing bisa lo. Lo denyen lek pesu ngajak beli lo. Mare penampilan beli biasa lo. Ne penting beli saja terus neken ilo. Beli sing cara muani lenan yen pesu mewah ngenah nganggon payasan. Nanging tresnan beli sujati kekening ilo. Pedek singkal dewek beli menduakan cinta no. Percaya jeken beli bias ton beli tunelu. Kuang lebih dewek beli masih nagelah ilo. Sujatine beli dot nutang ngajumang adi di Facebook ngisi lebay cara timpal-timpale. Nanging sayang beli pusing bisa lo. Yening adi ninggalin beli pedidian kambang kerasayan hidup beline sepi. Adi paling sayangan selantang Tuhan
beli pas wecan widi ane paling maaji. Tresna indah yang beli sekadi bunga sai kesiramin kembang yang ancan mekar mi ngebagian jagat segel kerasayang cina tresnan ira kena deng kembang dumugi bagiane arepan sida kewekasan tresnane ane sujati ne dadi tatakan jalan jani kukuhang tresnane suci tresnane ne subegelahan moki yang widik ngicen pemargine becik mangdeje iraga presiden nemu bagian. Tresna indah yang beli sekadi bunga sai kesiramin kembang yang ancan mekar mi ngebagian jagat segel kerasayang cina tresnan ira kena deng kembang dumugi bagiane arepan sida kewekasan tresnane ane sujati ne dadi tatakan jalan jani kukuhang tresnane suci tresnane ne subegelahan moki yang widik ngicen pemargine becik mangdeje iraga presiden jalan jani kukuhang tresnane suci mangdeje iraga presiden moki yang widik ngicen pemargine becik mangdeje iraga presiden nemu bagian. Rasa bahagia dikena hejani
Mesanding ngajak nak luh jegek buka adi duh manis neng ane jani beli kamu dia untuk tresnan beli kenadi tusing jetua dimunyi beli tusing nak wani nakal ane demen ngobrol tresna kadi rasa adi dogen sing idang nelahan jani bling rasayan sekadira jelan ratu kesaksian timpal-timpalan keluarga sami suksemai dayang widi sampun icenin pemargi bling ngajak adi kejangkepan dumo gilangkan ngantos riwekasan ane jani beli kamu dia untuk tresnan beli kenadi tusing jetua dimunyi beli tusing nak wani nakal ane demen ngobrol tresna kadi rasa adi dogen sing idang nelahan jani bling rasayan sekadira jelan ratu kesaksian timpal-timpalan keluarga sami suksemai dayang widi sampun icenin pemargi bling ngajak adi kejangkepan dumo gilangkan ngantos riwekasan jani bling rasayan sekadira jelan ratu kesaksian timpal-timpalan keluarga sami suksemai dayang widi sampun icenin pemargi bling ngajak adi kejangkepan dumo gilangkan ngantos riwekasan